Ituloy tayo kakabsat, dete series of lesson tayo ti asset and liability. Idi last week naadal tayo ti asset and liability may panggap iti fear and courage. No asset ko na tayo, maaramat, mausar, adda iti pakanumaram. Okay? That is an asset. So you cannot throw it away. You cannot destroy it because it's very profitable, beneficial, dakkel ti maitulong na, deta ti makuna nga asset. Okay? No liability ko na tayo, DJ kaadana, saan laeng makapadagsen, aksayaan na pa eh. Kumbaga no kuha kakabsat, no kumalugan, katnuhang nga napintas ti condition, di makina, nagasgastar ti gasolina, it becomes a liability. So you have to fix the engine to put it into its good condition. Tapnon ti kasta, instead nga mang-add iso na iti burden king ka, ngagbaybayad ti gasolina at madit condition di makina, dikad nasaya at ti condition na. Asset. So, God wants us to become an asset. Kung ano di 1 Corinthians 3:9, inayaban na tayo ti Apo nga katulungan na iti kaubasan. Let me read that verse. 1 Corinthians 3:9. Okay? Moyo, praise God, insalakan na tayo ti Apo, so uri matay tayo. Awan parikot tayo, talangit papanan tayo. Amen ba? Sigurado kayo mo lang, langit papanan nyo namatay kayo kakabsat. Okay. So, insalakan na tayo ti Apo, tapno mapantay langit. Ngayon, itatawan tayo pa langit, anyat plano ti Apo, 1 Corinthians 3:9. Kunana, katulungan na tayo ti Diyos. Kitaan nyo? Inayaban na tayo ti Apo nga tumulong. Okay? Kas lang kumano taltalon, kunadagat awan ubram kumpad. Awan nga rod kumpad. Tulungan nakman panagraep. Panagraep dito eh. As you all know, panagraep. Di duma nakaraep nga nabayagan, iso nga inino ta may ibus ti tukaken kakabsat. Malmalpas ti panagrareepen ngam blessing ta dapel emen ang itud butukak di last week kada kami aya. Ngam awan nakas da ide kakabsat nakutong ti tukak di datan. Okay. So, ti Apo kakabsat, inayaban na tayo, ako na takatulungan na tayo ti Diyos. Kunana, katulungan na tayo iti Diyos. So, insalakan na ka, one day, ayaban na kanto nga mapandi langit. Dalaw mo una, damod udi. Ngam habang nga dati agbibiyag pela trabaho ti daga, ti Apo, inayaban na tayo nga makipagtrabaho iti kaubasan na. Deti nga kaubasan na iso daytoy trabaho na. Deti ministry iso deti church. Kahit dinggan nyo kakabsat, di kita'y Sunday morning series tayo, tapno maawatan nyo, ti kahit nangasawon deti kaubasan, trabaho ti Apo, ministry, kahit as a Christian, ribeng na nga dinggan nyo kakabsat, tapno maorient tayo, maawatan tayo, kasla kung ano sumurag ka trabaho, amum ti ubram, di pag-ubraam. So you better go back to those Sunday morning lessons to understand this ministry and vineyard of the Lord. Now, inayaban na tayo ti Apo nga tumulong, magipagtrabaho, ket kayat ti Apo kabsat, pagbalinan na tayo nga asset. Number 1, awan maikari ka na tayo. Number 2, nakapoy tayo. Number 3, amu ti Apo nga adu digiti failures, blunders, nga maaramid tayo ti panagbiag. But in spite of that, amu ti Apo, inayaban na tayo nga makipagtrabaho. What a blessing! But it does not mean nga uray kasjay tayo, agtalin na agte nga kasjay. We have to improve ourselves. We have to grow in our faith. We have an HBBC family ngayon to ni Apo. Tapno alistute nga dumakkel. Katnuhan ti aggrow, basbasol tayo kakabsat. So we have to grow. We have to advance in our faith because ti Apo kayat na tayo ngagbalin nga naaramat, nausar, nabunga, ken narangay, nabalaygi, nga katrabahuan na iti kaubasan na. So God wants us to become an asset in the ministry rather than a liability. So kung na tayo, Pastor, nakapuyak, sanak maikari? Yes. Awan ti maikari. Mahantay amin maikari. Awan iti able, unable di amin. Awan qualified, unqualified tayo amin. Ngam grace ti Apo, parabor na nga in bilang na tayo. He counted us. Amen? In bilang na tayo. Okay? So, gaputa in bilang na tayo, kat pribilehyo, gundawayan tayo nga rod, na iti parabor ti Apo, kandigiti sasa uti Apo, kanti nang ikabilang na kadating at church, tapno rumang ay tayo, kaslamula,
Grow tayo, kadagbunga tayo. Become an asset in the ministry. Now, tiday ti kamalem kakabsat, di nag-ishare kada kayo nga asset kan liability, intayo man pagsasaritaan, ita nga malam, may panggap iti sirib kan kinamaag. Sirib kan kinamaag. Wisdom and foolishness. Okay? So, asset, wisdom. Liability, foolishness. Alright? So, deta tin tayo pagsasaritaan nga kababalin, iti maysa, nga trabahador, wano kamanggagawa iti apo. Katulungan iti apo ti ministry. Now, what is wisdom? Okay? Wisdom. Kung dagat agduma ti knowledge, wisdom. Ti knowledge, information. And we need that. Ma-access tayo ti news, ma-access tayo ta Google, ma-access tayo ti internet. For us Christians, spiritually speaking, ma-access tayo ti Bible. Knowledge. But knowledge is the starting point. Because wisdom is the application of your knowledge. Now, wisdom is the ability. Kat deti ti nakapimpintas kakabsat, uri awan na dokortam, no, daking ka deti nga ability, panalo ka eh. Amen. Panalo ka. Uri hanga sikat kagwapon, kapintasan, uri hanga kasla artistahin tila nga tayo. Uri hantayo man nga da, kadagiti sikat nga tattao, uno mabigbig-big ti komunidad, basta da kadaday, dating ability kakabsat, advantage tayo. Uri aduk kwartam, adaging ka, dagiti kalasapsapulan ti tao, nga physical features, no awan deti wisdom kakabsat, kat awan serserbi na ti panagbiag. The ability to make sound judgment. Amen? We all need that. We all need that. Kasapulan tayo ti abilidad nga mangusig. Wano mangited ti usto nga panggadeng kadagiti ar-aramidon dahi ti panagbiag. And quality decision. And we have to understand nga digiti decision tayo kat critical, wano crucial da iti biag tayo. There are major decisions that can make a crucial critical impact in our day-to-day life and even in our future, even our family. Kala ni Pastor John, hindi ko na nagat intayo, uwaho ko na nagat medyo maigawid, tirik na ni Mama kini Preacher Glenn. Na imbaglangan ng kakabsat ta firm day decision na, can sound day judgment na nga nakarealize day jay. Intayo ko na. Kasi no awan dito la Big Island. Agad narigat iti access tayo, dito iti ado nga bambanag, limitado tayo, pati ministry limited. So, ada wisdom na. Makita tayo? Ada wisdom na. Kasi, he had the ability to make sound judgment and quality decision. As a result, kita nyo, gapot pa nag-move na, dita uwaho, what a blessing. O, hanlaeng nga nakasarak dat nabinta sa pagubraan ta uwaho, ni Preacher Glenn Nurse, but nairugi dita ministry dita. Adang karod kuma dita church, dita tagakabsat, no awan di nga desisyon. Kan from there, nag-start tayo di mawi. Numampay adada digiti paspasama ka ng gundawayan ni Satanas iti naglabas, pero praise the Lord, adda digiti faithful nga nagtalina, adda tita Teresa, tito Moises, daan ti Josie, kakabsat, kat madaydayaw iti apo. Ngam digito ikat bunga iti makungkuna nga sound judgment uno quality decision. Amen. So especially, datayo nga pamilyado, kasapulan tayo iti makungkuna nga wisdom based on good information. May basar iti nakalap tayo, nasagap tayo, nga napintas ka informasyon, nga isot pagibasaran tayo, iti panagdesisyon tayo. So nga digiti yung people no kuna dagat, pastor, anat may advice mo nga course ti college, kunak no kwa, anat na research mo. Before you come to me and seek for advice, I need you to do your assignment first because we cannot make a good decision no awan iti pagibasaran ta nga informasyon. Hasta mamut ta doktor ka. Agres-reseta nga ti agas ka kabsat no di namut agdamag. Di ngamin. Pulis nga doktor di jaya. Ti wise nga doktor damagan na ana sakit mo. Kaano? Ana tinumar mo. Malaksid iti dayta. Ana pa iti marikritnam. Anak kang kanag. Ana iti allergy. Anat history. Amin di kita kakabsat talaga nga kita na amin, tapnon di kasta, okay, tito maram nga rod kat kwa, diatabs. Oh, di ba? Parang ganun lang. Okay? So, tapnon di kasta kat umimbag, tasagit ta ulom, mag-take ka ng diatabs. Alright. Now, so, tatagakabsat, pagsasaritan tayo, the wisdom and foolishness. Now, ni Solomon kakabsat, iji Bible. We all know him to be the wisest king who ever lived. Tatagabsat, adda na pang kingkuan nga duwa nga nanang.
Direklamo da, asino kanot makin anak de jay si bibiyag. Kat ko na di may isa, agriri. Apo ari, deti nga babae, idi kwa, natay di anak na, siyaket nag si bibiyag di anak ko. Okay? Idi nakaturog kami, ime na insukat di anak na, kadeti anak ko. So, deta, adaking kwa ng ubing, anak ko deta. Kunamot di may isa, haan, apo ari, kwa deta, manglukluko lang deta, kastoy. So, agdesisyon, okay? Agdesisyon itata ni Solomon. Kat naglaing jay taktik nga inaramat na. Nangusar iti may isang taktika. Kuna na, magala kay espada. Nangala dati espada kakabsat. Nakatadtadam. Gudwan nyo taubing, tapno gudwada, tapno awan riri. Saggaysada, hap-hap. Okay, awan riri. Kadi di kuwang kakabsat ko na DJ talaga nga makinanang. DJ ubing. Kuna na apo ari. Saan nyo latar aramidanan? Ito dyo lataking kuwanan ta nasakit tiriknak nga makitak nga matay deta anak ko. Kuna na. So, idi nakita jay ari kakabsat na discern na. At kuna na, ito dyo kadeti nga nanang isutpud no nga makin ina kadaytoy nga si bibiyang ubing. Kat gapo kaday jay kakabsat nga desisyon. Nagbali na viral nga si igod isuna. Kita nyo? May sala nga sirid na insiriba na desisyon nga aramidam, italuna nga dagos na biyag mo. Nung may sala nga dakila pa nagkamali tabiyag mo, maaros ka ti ururay laga kabsat. Iso nga nasisita ti wisdom iti panag this decision. Amen ba mga kapatid? Okay. Sino kada kayo ti mayat nga madaan iti heavenly wisdom? Amen? Amen. Yeah. Aduman dagiti abilities nga awang kada tayo like kung natin ko jak naling ag English unay pastor, karabaw lang. Sakit, ibagking ka ta karabaw. Mabalin ako na. Sakit, kalding. Di ba? Kalding ti English ko. Batit. Okay lang kakabsat. Awan man ka datay. Digiti nagkado nga skill. Basta importante, we have the ability to make sound judgment and wise decision. Okay. Anyada, digiti facets. Digiti lang nga pagilasinam, nga ti maysa nga tao, kat addaking kuana iti talong gading ti kinasirib. What are the facets of a wise person? Or what makes the wise profitable before God? Let me share with you 5. Tapno evaluaten tayo, kitan tayo, adang nga kanyak ti number 1, number 2, number 3, number 4, awan sa mo taming kanyak detoy. Okay, at least amu tayo kakabsat, iti dapat nga ma-develop iti bibiyag tayo a Kristiyano. Number 1, what are the facets of a wise person? Ti umuna nga pagkakitan nyo, nga daking kwanat kinasirib, deti number 1, he adheres to right teaching. Amen. Okay? Pag bibiyagan na, sursurutan na, ti sursurutan na kakabsat, di usto nga sursuro. Laglagi pa nyo nga ti biyag tayo, ti mangiturturong, kat digiti adal, wano pamati tayo. Your belief dictates your behavior. Your faith dictates your DJ kasla direction mo. So, makita mga jay tao, adakin ko anat kinasirib, kasi jay sursurutan na nga adal, kat usto nga sursuro. For example, okay, makita yo nagadut tao kakalaing, di ba? Ag kakalaing da no may panggap ti secular, ngam kita nyo kakabsat ayan. Okay? Ti sursurutan da nga adal, kat pakairubuan da, di ba? Nakalawlawag ta ko na ta Biblia, di ka grukbab, di ka garamid ti kinitikitan. Di ngamin? Nakalawlawag, di ka garamid kinitikitan. And yet, these people are following a wrong teaching. So what happens? Kat uray babak nang da, uray nalalaing da, no maipanggap iti secular ng aspeto ti panagbiag. But in the eyes of God, they are foolish kakabsat because they are not following right teaching. Kat nakaladladingit, there are so many people, kasla kumaita, nagadot followers ni Kibuloy. Oh, di ba? Amoy ni Kibuloy. Oh, ni Pastor Apollo Kibuloy, dita Davao kabsat, nakatado nga followers na. Kat kitam di claim na, agasam di ko na di Facebook, ako ang huling magpipirma ng kaligtasan ng tao ko na nakapuot ka pa dita. Agasam, ako ang huling magpipirma ng kaligtasan ng tao. Ekit no kasta ti manursuro, pastor, surutong pelang, anak nga rod nga tao. Agad foolish ka because you're not following right teaching. So, importante kakabsat, nga kas Christians, haan nga gaputa, apo, aduda si ka, kasla kumao, iglesia, apo nakad-aduda si ka, haan nga di ka aduda, ti saludsod, anat isurusuro da, right ba, uno wrong? Diba? Kung kuna, dagat,
haanta kasting amin ti tradisyon kung kuna dagiti mun unangam da tayo, dagiti nananang tayo, tatang tayo, kita masapol ka nga atangan tayo. Sa haanga DJ tradisyon ti nagkakauna, uno dagiti inuugma kakabsat, no dikat anya ti usto nga isursuro iti Biblia. So as Christians and people of faith, religious people, nasisita kakabsat nga dakada tayo ti right teaching. Now, 2 Timothy chapter 3, kita nyo kakabsat, hangko bayagan deto itang amok nga clear kada kay ti kahit nasawon deto yan. Sold out tayo magkid di ayan. Sold out tayo nga para iti sa uti apo, hantay mo't nga day tao nga dete, may ayos-ayos ti pampanunot na kadagiti wrong teaching. Una 2 Timothy 3:15, ket nanipod ti kinaubing mo na amuam dagiti na santuan asursurat a makabalin a mamagsirib ken ka. You see? Dagiti Holy Scripture, referring the Old Testament, that shall make thee wise, in his case, unto salvation. So, agyaman tayo, tanaamuan tayo, ti usto nga sursuro maipanggap ti panakaisalakan. Adot tao ita kakabsat, nga ti pamati na ti panakaisalakan, mapukaw ka now. Adot tao nga ti pamati na ti panakaisalakan, te good works nga makuna. Okay? Wano pa nagbautisar tap no maugasan iti basol. So, amin digiti kakabsat, wrong teaching. And people, whoever people, who follow those wrong teaching are considered not wise. So one characteristic of a wise Christian is what? He adheres to right teaching. Ti usto nga adal, dito Biblia, kan panursuro. So, bottom line, nung nagkararag kagat ko na, Lord, as a Christian, ikan nagtisirib iti panagbiag. Okay, when you pray that prayer, listen very carefully. Apo, ikanak itisirib nga kasmay sa anak mo. Do you know what the Lord will do in answer to your prayer? Ikanak ti apo ti desire di puso nga agbasa ti Biblia. Why? Tapnon ti kastaba amon ti right teaching. Kasi you cannot find right teaching in the Facebook, tabanawag, uno yan ta liwayway, uno yan ta pocketbook. The only place where you can find right teaching is the Bible. So when you pray, Lord, give me heavenly wisdom. You know what the Lord will do? He will put desire in your heart at nagbasa kat Biblia kat masukalam, maamuam iti usto nga sursuro. Kat kasmay sa Kristiyano, mapagbiagam dayjay, may buray mo ti sabali, kat uri sino kasarsaritam nga sekta unohan na sabali nga pamati, ammum ti ibagbagam, kasi adaking ka ti kinasirib. You know the right teaching. Okay? That is number 1. Number 2, kakabsat, characteristic or facet langa iti tao nga daging kuan at kinasirib. Number 2, he does the right thing. Amen. He does the right thing. Makitam di may isang tao nga nuusto jer aramidin na kakabsat kat kunam, da sirib na deti nga tao. Adaking kuan na iti kinamanakem. Kasi kitam kat ne, ang muna dar aramidin na. Apagiso, di kita addang na. Ustolat ta amin, di kita desisyon na. Right thing. He does the right thing. So, pastor, kunam siguro, what right thing? Anati kanakam ti idea. What are these right things that should we be doing in our lives? So, mangtudak ti upat kakabsat, nga right thing nga mabalin mo nga aramiden ti biyag mo. Number 1, ti may nga wise nga tao, letter A, obedient. Obedient. Okay? For example, digiti anak, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. What is the next? What is the next? For this is, so if you are doing the right, if you want to do the right thing, God said, obey your parents. Amen. Practically, look, nutay anak mo kat basit, isursurom, kat dinggan na ka, agobeykin ka, makita mo lahat kakabsat, ada kinasirib king kuana. Amen ba mga kapatid? Amen. Ngam nutay anak mo kakabsat, urianat pa ng bagbagam, lalo nog teenager rin, bagbagam, hanga di kita kadom nga barkada, barok, agpas nagpo nagbasa, hanaka dingdinggan kakabsat, makitam at the foolishness. So in simple terms, obedience is a basic ingredient of a wise person. Wisdom is equivalent, obedience in the Bible, obedience is equivalent to wisdom. Yak equity, obedience to wisdom kakabsat. Children, obey your parents. Kaya siyempre, may isang ubing kakabsat, if he is disobedient, if he is stubborn,
Kat makita mo lahat kakabsat, ay, deti anak ko, naswang, natangkan ulo na, awan na pinda sa papanan na deti nga ubing. But if you see your son, your child, obedient, submissive, willing to listen, willing to be guided, to be led, you can see that child, the Lord will bless him. Why? Because God said it, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, it is right thing to obey. So, wise people, what? They obey. Example, in the church, obey them that have the rule over you. So, bilang mga members, anong gagawin mo? Sumunod ka sa pangunguna ng pastor. That is wisdom. Okay? Tatakakabsat, example dito, DJ Matthew 7. Ada ka no ti duwa nga nagpatakder ti balay. Okay? DJ Mesa wise, impatakder na ti rabaw ti bato. Imay iti tudo kakabsat, nagbagyo, naglayos, hanganaan ano di balay. Ipagpakita na, nga DJ kano nga tao, na nagbangon iti balay, iti rabaw ti bato, isuna di tao nga, saan na lang nga diningag di right teaching, no di kat inaramid na. Inapply na, nagtulog, obedience. So, gapu di pa nag-obey na, makita nga ti masakbayan na, preserbaan ti apo, kat pagbalegyan ti apo isuna. DJ ti meaning na. On the other hand, DJ foolish builder, nagbangon kanot balay na, iso dito, di ko na ni Jesus nga, nagdingeg, ngam di naman i-apply. Di kiti mag-adal na, nga nagpipintas ka sursuro. Ano i-apply? So, mayarig iso na nga nagbangon ti balay, ti rabaw iti darat, may titudo, naglayos na dadael. God is saying here, nga kunana, day jayhaan nga mangsurot iti sa uti apo, makitam latta ti future na, maperdi ti biyag na. Madadael iti biyag na. Kasi hana sumurot ka, DJ sursuro ti apo eh. So, obedience is one of the features of a wise person. He will do the right thing, and always the right thing is what? To obey. So, children, it is right to obey your parents. As members, it is right that we obey the leadership of our pastor. May kadwa kakabsat, nga karakteristik, ti wise nga tao, doing the right thing, foresightful. Okay? Foresightful. Makitam ti may isang nga tao, adaking kuanat kinasirib, noan niya tubobraan na, habang isunagat ubing pay. Foresightful, makitam. Foresightful, he plans and prepares ahead of time. Okay? No foresight ko nam ngaming kat ahead of time makitam. Ma-realize mo, di ipasirma ti apo king ka. Okay? Ipa-vision out na king ka, tapnon di kastagat mabalin mo, iti agsagana, iti biyag mo. Kasla kung makadakay nga young people, agbasbasa ka, you're preparing. You're preparing and study well. Don't play with your studies. Study seriously because you are preparing ahead of time. Planning ahead of time. Dati Proverbs 30 verse 25, kakabsat, example tayo. The ants are a people not strong. Kita nyo? Handa na pigsa. They are vulnerable and they are weak. Yet they prepare their meat in the summer. Meaning, their wisdom compensate their being vulnerable. Di kinakapoy da, timang puno kakabsat, di sirib nga dakadakwada. And what is their wisdom? They prepare their meat in the summer. Summertime is harvest time. Farmers are busy, ants as well are busy. Why? Because the ants are wired in their mind, naka-wired, hindi panunot da, nakaset. Rainy season is coming. So mag-imbak. They gather, meaning, they are foresightful. Kakabsat, amom, agsalukag tupay maaros, nang nangruna nga dlatehan namot agsalukag nga pulusan. Am I right? Agsalukag, amom ti agsalukag, advance nga agsagana. No kung magpaubra ka tong bigat, hanga tong bigat na mapang kagumatang materyales, dapat ita mapang kagumatang. Tapno tong bigat, no imay ti agubra, hanga santupe lang ti panaggatang ti materyales. Delay. Foresightful, advance. Teko na pagsasao, advance mag-isip. Totoo yon. Foresightful. So makita mga ti tao, da sirib nga kunam, po deti nga tao, talagang amunat agsagana. They jay kakabsad. Proverbs chapter 10 verse number 5. Proverbs chapter 10 verse number 5. He that gathereth in summer is a wise son, but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame. So, ti kano anak nga tumulong nga mapan makipag gapas, kakabsat iti summer.
Ket maka anak ko na wise son, but he that is lipet, ti matmaturog, iti tiyempo, iti panagapit. Ket anak nga mangitunda, iti pakaibabainan. So, a son, a person who is wise, will do the right thing, and what will he do? Idea nga itid ko kada kayo, foresightful. So, ita kakabsat, anyada dagiti kaslang makita yu ti next week, uno next month, uno next year, nga kaslang dapat isaganaam ita. Okay? You have to make actions to prepare for it. Okay? Or like, kaslang ti example, di kabsat kat di sangapulo nga babalasang, dinggan nyo ha, sangapulo nga babae. Na ayabanda nga mapan ag-escort iti maysa nga pagkasaran, pagbudaan. Okay? Di J5, wise. J5, foolish. So, nagitugod dat kandela da, kakabsat ken lana. Dito 5, nangitugod ti extra lana. Kasi kunada, kasano nga ruden, no, da pakatalaanan tayo yung tadalan, kat maibayag tayo, at least numawanan tayo man kadetoy, adda reserba tayo. Ngam di kita imaag kakabsat, tila pang panunutan da, the excitement kan enjoyment da nga mapan. Ngam di gitoy, nanakam kasi pinanunot da, what if maawanan tayo kasi ti aramidon tayo. Okay? So, napandangarod kakabsat, idikwan agururay data di pinaluktan ti ridaw. Di giti imaag na ibus dilana dan, so naidep di silaw da. Kuna da ka digiti masirib, digiti ampang. Ampang ngamin di ko na nata Biblia, ampang. Digiti ampang kuna da ka digiti manakem, ikanda ka mantala na yo. Kuna digiti manakem, ay saan na mabali na? Emergency fund mi deto. Kasi in kwami deti nga, in kwami deti nga numaawanan kami, at da iti pang supusop mi kunada. In kayo agsubli kayo, tabarbarang numaabutan yung tupay. Nagawid da, while underway nga mapanagalat lana, naglukat tiri daw, nakastrict digiti masirib. Naglukrap tiri daw, sumangput digiti ampang, agtuk-tuk-tuk da, ngam awanan iti chance da. Why? Naarus da kakabsat, gaputa di da inalibtakan tinagpanunot. Amuyo, ubing, listen very carefully. Deto iti may isang akang kanay nga ibagbaga tinaganak kada tayo. Agal alibtak kayo iti panagbiag. No agalibtak, hanga dete pinnas pasa na mapan makipila iti paburnit kan palanit tiket nga sawon deda kapsat. Tinalibtakan kahit nga sawon. Kat dete antisiparam dagiti bambanag tapnon ita maisaganaam in advance dagiti ad-addang tayo. Foresightful. Are you a foresightful person? Kat no iti dayti nga bigat ko ng pastor, thank you. Dakala realization kanyak detoy. I will begin to act on this. Very well and good. I will be praying for you. May ikatlo kakabsat nga feature di wise person, hala nga obedient, foresightful. Number 3, faithful pay. Faithful. Pakita mo nga, adaking kwanat kinasirib, apay. Kasi, urean niya temptation na, dialata right ti aramidon na. He chooses to honor God. Amen. Kita nyo, di kinamagay naramid ni Isaw. Okay? Ni Isaw. So, napanaganap, awan na tiliw na kakabsat nga ugsa. Nimbag dita, ayan nyo, taadot ugsa nga matiliw yun, daya. Napan nagtili ti ugsa, awan matiliw na kakabsat. Nagawid. Permit bisin na, bannog na, agfaint, napaksuyan kakabsat, ti bannog na nga napan nagtili ugsa. Okay? Kasi pa nagawid na, apo, maahangot na kakabsat. DJ, palpalok na nga ni Jacob, na karni baka. Idi ko na pang ko na ading, ikanakban, data, lut-lutuan. Kat ni Jacob kakabsat, nasikap eh, deceiver ngamin, nasikap. Kuna na, with one condition manong, ano di ading, agsinukat ta iti birthright manong. Di karbengan ti inauna, itod mo kanyak. Kat si kanti agbaling nga inaudi, itod mo kanyak di karbengam nga kas inauna, birthright. Kuna ni Isaw, deta lang nga karkarbengan ay bagbagam kat mabisiin ako. Inununa na tay tiyan na, ngam daytay pribilehyo na. At times, we make foolish decision kasi inuuna natin yung pleasure over our privilege. Good point. Amen. I-give up tayo tay privilege tayo nga nagpintas. I-give up tayo di giti nagpipintas nga blessings ti Apo. Gapulang iti momentary nga pakasatisfyan ti panagbiag tayo. Kakabsat, if we are wise, it pays to be faithful to the Lord. It pays to do what is right. Amen? Uray narigat, aramidin tayo lapta di apagiso. Kasi no inaramid tayo jay right, ti Apo iti mang bendisyon. Kasi if you honor God, He will honor you. If you despise God, He will also despise you. So brethren,
Do the right thing. Be faithful to the Lord. Amen ba mga kapatid? Amen. Pintas ti lesson tayo, pero nga, orijak ilipas dito, itakat nakamaymay nga ituloy tayo next time, di kami kabsat. Number 4, pating katay pelad ti number 4. No ilipas ko dito, kakabsat kat kwa, mabsug kay unay, kasla dito, tagakurukur ka no? Kat napan nakipaburlit, di tayan ta bangsirit. Napan nakipaburlit yan na bangsirit. Ti busbusog na kakabsat, hana matunawanan, napanda binagbagkat nga indadadang gibuksit na yan ti apoy kakabsat, kaputa dimot matunawanan. Indadadang da gibuksit na yan ta apoy yan. Kas na letsyon nga napanda indadadangan kakabsat. Okay? Kat narigat no kas dyan mapakkuan tayo, mabsog tayo unay. Anyway, so obedient. Nakita nyo ha? Importante di kito. Salimut-mutan nyo di kiti nga balikas. Foresightful, faithful. May kapat kakabsat, prudent. Prudent. Okay? Characteristic of a wise person, prudent. Prudent is the ability to discern danger and to escape it. Ti prudent kakabsat, kayang-kaya na, adaking kwa na iti wisdom, uno discernment nga makadetect kakabsat kadigiti warning sign. Kadigiti pakaisagmakan, pitfall, uno landmine. Apo madin sa deti, baka isot pakaisagmakat. Dijay. At the discernment ti prudent kakabsat. Kat liklikan na daytoy nga peggad. Now, one way or the other kakabsat, amuyo, kadagiti decision tayo, I believe that awan pagkurangan ti Apo nga mangbalbalaag kada tayo. That's really true. Because our God is faithful eh. So in every decision we're making, kat maikulbo tayo kakabsat, I believe adda dagiti usaran ti Apo nga mangbalaag kada tayo. It may be situations, it may be people. Number 1, His Holy Spirit. But what we do at times, we just ignore these warning signs and go ahead. Listen to what happens when we do that. Proverbs 22:3. Proverbs 22:3. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself. But he that is simple pass on, lasatan na, layawon na lata, and are punished. Madadael kakabsat. Iso nga, nagsaya atin ta, ti Apo na imbag, kat warwarningan na tayo nukwa, balaagan na tayo. Marik na tayo agparik na nukwa ti Apo kada tayo, the Holy Spirit, awang peace di pusom. Number 1, deta kakabsat, peace of heart. Dagiti decision tayo no, awan peace of heart tayo kakabsat, you better not, kasi ti Apo talaga nga kukuan na tayo nukwa, igagayad na tayo nukwa. Uhan, igawgawid na tayo nukwa. Di tayo amu kakabsat, no anya iti, teko na tayo, what is being cooked behind it. The ice tip does not say it all nga makuna. DJ tip ti ice, di ba? Di kita agbibiyahe ta Alaska, Titanic. Nakita da di iceberg. Kuna dagat, batit la deta, dinung par the bag. Di daan mo, that below was lurking kakabsat, a very solid iceberg. Kakabsat, iso nga, di kita warning sign ti sa uti Apo, warning sign iti panagbiag, ipangag tayo kakabsat, because hamumabaling nga awanan ta, tekunakon, we make crucial and critical decisions in life. So kakabsat, I hope, nga dito part 1 tina-share ko kada kaita nga malem, umdas pelang ita, nga mabalin tayo nga pagpanunutan, pagreflekan, katno adada digiti agda mga sangsanggun tayo nga parikot problema, kung natin kumaapo, ikan nakaditisirib nga nailangitan. Ma-realize ko, Apo, sa anak mabalin nga agdarasudos, sa anak mabalin nga tekay kahit kulat surusurutet, agdependarag kan ka, Apo. Awan ka bailag, anes ka ti Apo, nakapuyak Apo, nanumuak, kat Apo no kita itibagik, talaga Apo Diyos, umay pa iti panangay ay tibagik, kumsang ko ay ayon tibagik, tadaaken kan, kat ikanak ti parabor, ikanak ti wisdom, tapnon iti kasta Apo, mailiklikak iti aaramid nga saan mo nga pakayaywan. Tulungan na kag-desisyon ti apagiso Apo. Amen? Amen ba mga kapatid? Okay? Okay. Lord, thank you so much. Kat part 1 pelatin lipas mi, kahit ko nga ikuamin Apo ngam saanan, next time to, taas you lead, kahit napintas na ituin nga pangrugyanan mi, umdas nga pampanunutin mi manin itangalawas. Bendisyon nam digiti kakabsat mit pamati Apo dita Hawaii, dan Canada kan sa bali penganog lugar. Itultuloy na kam nga parang ayan Apo Diyos ti kinasirib, Apo pangaasim, we lack wisdom, give us heavenly wisdom. In Jesus' name, Amen.